Hello, so pite ho tunin kaletin sa anavia hote. Sa lang nai cha ki cheng hi ji in chi tia hi get na patia sialanga in chule. Nai cha ki hi ji a septic a patita namlo dinga jong bolanga in. E hin gersanga tamzo sumle pai ka sududin. Anavia hitin chi letrina panila pi hoyong kan si. Light hi gulhang pau minlal min lalin thingkang phaya golhang pau min lal bible simlai amahen light ho zo si a fit pi hin gizer ho ki pana hi ji in lai yong phatia fit angain ama jong patinin phathei bu indin chele nunga hoi ta ani ki muhano cheong chu neu khat e ta lango hintin aban le kanula ka pa jong hi neu kham thau hana ki pulal hona hi ta ji in chi western toilet hi tu lo kho tan cha chu cheong hi kan sim kho hin aning lang khana kho separate da kapinan azo phatle la zong chalhing ken venaw hit achunga hin syntax liter sang ni kitung tu yong sot pi wang ki mang tho tan te khaile tu hin video lung ken an veu tin chule la to inangai kop de hoitai Go